Te perlu bayi lingba kanika video ngan pen EP ia ke resort jong kini ki jong barok kini kertong ki beli kun ki beli yo ek jing job hau ni u ar hajar ar pulai bat ngan pen EP kat kum ka resort ke bala penmi hakan ka ar terik jong ni benai balai mata ar pulai te mata ngan pen ino EP ia kini ki resort jong barok kini ki kertong ki beli kun bat ki bal pois katong bat kli olang kum kita ki amal e jongi ki ba menta uni usnem ar jar ar pulai kebani kau ngan per EP po amlaram apo amlaram la job da ula kemen rumbui na po ke United Democratic Party ubalayo hadu sau puknai pon khasan persen kabut kabal poy hadu khanyo hajar pras palai kinong thabut baar ngan per EP kadi na po ampati bat hapo ampati kadi bala job ring bat kam miani di sira bayeng na po jangka All India Trinamool Congress kabalayo hadu khatla hajar saus pa sau hundu kabut kabal poy hadu sau pon rup khandai persen nata bajeng doba pat la job da upong sek marak naga NPP ubalayo hadu live sau pon R persen nata chokpat pan la job da usang chim en sangma naka NPP beliau hadu live persen point lai kabut nata dadeng kre pan la job da ujim pongsang kongkal sangma beliau hadu khasan hajar ndrus pa prapsau kinau thabut kebala poy hadu sau punyo pon ndrup sau persen kabut nata hadalu pat la job da branding e sangma naga NPP bala poy hadu san hajar praspa live sau kabut bat kebala poy hadu live point pra persen nata is silong pan la job da Dr. Mazal Amperin lingdo ibalayo hadu ndru spa live punyo ina thabut kebala poy hadu live pra pon kandai punriu naka National People Party NPP nata kambre pat la job da saling e sangma bala naka Indian National Congress kebala poy hadu kharwi hajar ar spa sanpo ar kinong thabut kebala poy hadu live khandai pon san punyo persen nata hajirang la job da sustenance so tun naga NPP kebala poy khat ar hajar ndrus pa khandai po kinong thabut kebala poy hadu live 100.9% nata hajuai pat la job da wailat miki shila naga NPP kebala poy hadu khatsau hajar nyop khandai kinong thabut kebala poy hadu live pra point live 100% nata khar kutta pat la job da urupat momin kebala poy hadu khanyo hajar saus pa ar punriu kinong thabut kebala poy hadu sap nyu point lai persen naga National People Party NPP akhiriat pat la job da ukerman sila naga United Democratic Party ubalayo hadu ar hajar sans pa kharsau telikipun kebala poy hadu san sau point khandai pusan persen nata hapo Mahendra gan pan
la job do usan je sangma naka NPP bula poi hadu khalai hajar sans pa ndro pho ka bot kinaw tha bon ka bula poi hadu supply hadu supply point 8%. Nata hamai rang pan la job di ba met ba lingdo naka UDP ibala yo hadu khat khna hajar ndru phunru tuli gi bot la ni kinaw tha bot ka bula poi hadu saw point 8%. Nata hamau hati pala job do Charles Marngar nak Indian National Congress bula yo hadu khalai hajar arspa new pulai tiligi nong thabur ke bula poi hadu live new point live %. Nata hamau konro la job di ba banti do ring do naka PDF ibala yo hadu kharwi hajar news pa pra khundai gi nong thabur ke bula poi hadu live san point %. Nata hamau korwan la job di rinik ton lingdo tongkhar naka UDP ibala poi hadu spojan rus pa nyu pra tiligi nong thabun ke bala poi hadu live we point khalai %. Nata hamau lai la job di ba Bryce Tarwell Marbanyang naka Voice of the People Party ibala yo hadu arpsaw hajar arspa ndrup ar tiligi nong thabur ke bala poi shagi san khunai point % ke boards. Nata hamau plang la job di Matthew Bian Star Kurba naka UDP ibala yo hadu ndru hajar ndru spa khnai pho kinaw thabut ke bala poi shka ar poi point %. Mauring keneng hapo mauring keneng pan la job da u Havingstone Kharpran naga Voice of the People Party bula yo hadu kharwe hajar saus pa arp south ligi bot bula poi shaka life point 0 khandai kinaw thabot ke bula poi shaki life point 0 khandai % ke bot. Nata Hamaution Road la job da i Metho Dias Dakar naka HSPDP ibala yo shaka kharkhna hajar lais pa anru pra kinaw thabot ke bula poi shaka arp shaka san point % of boards. Nata Hamaution Ram la job di Olan Singh Sun naka UDP ibala yo shaka chipo hajar khnais pa pra punyo tiligi nong thabot ke bula poi shaka life point % ke boards. Nata Hamau Tharashan la job di Shakler Warjri naka HSPDP ibala yo shaka khanyo hajar lais pa andru pru tiliki nong thabot ke bula poi shaka saup ar point andru plai % ke boards. Nata Hamandi Pathar la job di Marthon J Sangma naka NPP ibala poi shaka khandai hajar lais pa andru pholai kinaw thabot ke bula poi shaka live punyo point san 100% ke board. Nata Hamuko yaw la job di
New Jersey sungo naka UDP bala poi shaka khasa hajar sans pa pra kinong tap votes ke bala poi shaka live knai pon 100% of votes. Nata hamalem Hamalem la job de ironi vi lingdo naka Indian National Congress ke bala poi shaka prajar knai spa sau kinong tap vote ke bala poi shaka ar pra pon rup knai persen ka votes. Nata hanar tiang la job di sniaw balang dhar nak NPP I belayo hadu khan riu hajar khandai spa nrup khandai ginong tha votes ke bla pois ka sau poi pon san phun riu persen. Hanong krem la job di arren milar basayamon I belayo hadu khala hajar arspa pra phun riu teli ginong tha vote ke bla pois ka sau poi pon nyop persen. Hanong po la job di Emerald Bon Sim naka UDP I belayo hadu khat sau hajar khandai spa sau poi ginong tha vote ke bla poi ka sau persen pon sau persen. Nata Hanong Stan la job di Gabriel Walang naga Indian National Congress iblayo hadu khalai jar praspa sau punyo tuli ginong thabur ke bla pois kalai persen pon khan new persen. Hanong thomai la job di Charles Pingrup naga All India Nomor Congress iblayo hadu nyo jar saus pasan ar di ginong thabur ke bla pois ka ar khandai pon nyo pupra persen. Hanot Shillong pan la job di Adalbat Nongrum naga Voice of the People Party belayo san hajar sans pa pra pulai in nong thabut bela pois ka arp kundai pon 100%. Nata Hanot tura la job de Thomas A Sangma naga NPP belayo kharwi hajar lais pa pra persen tuli ginong thabut bela pois ka sau pu ar pon live 100%. Apulbari pa la job da Abu Tahar Mandal naga NPP belayo shaka khasau hajar khandai spa anrup khandai teli ginong thabut bela pois ka san po pon rup sau persen ga votes. Nata hapan taur umkra la job da Alexander lalu hek naga BJP bela pois ka khandai hajar lais pa arpoi teli ginong thabut bela pois adu kalai persen pon nyo persen ga votes. Nata hapan Ursula la job di ba perstun ting song naga NPP bela pois ka khalai hajar news pa sau persen teli ginong thabut bela pois ka live khandai pon san sau persen. Nata Haraja bala la job di Dr. Misanpur Rahman Kasi nak All India Trinamool Congress beliau khat arajan rius pa arpu pra tili nong thabut ke bela pois ka lai punyo pon pra khnai persen ke vote.
Natah po rak sanggre pan la job da I limison di sangma nak NPP beliau khar jar chis pa prop sau trigi nong ta votes ke bela poi sau point 06% ke votes. Natah haraliang pa la job da coming ones ombon nak NPP beliau khalai jar terus pa ar pun ro trigi nong ta vote ke bela poi sekalai pra point 9% ke votes. Natah haram rai jerngam la job da Remington kabel momin beri kandidat independen beliau kena hajar san punyo teligi nong tabur bela poi ar pun point 100% ke votes. Natah harang sakuna la job da subir merak nak NPP beliau kena hajar Ndus pasan teligi nong ta vote bela poi sau poi point nyo poi persen ke votes. Nata haran ikor la job da upius marwen na ka UDP bela poi ka khandu hajar sans pa argi nong ta vote ke bela poi san po point nyo sau persen ke votes. Nata hari subal para la job da Timothy di Shira na NPP beliau spojar kendai pa sau pra kinong ta vote bela poi sau poi point lai persen of votes. Nata haru gara siju la job da rakam sangma na ka NPP beliau kharwe jar sans pa ndrup khandai teligi nong ta votes bela poi lai khandai point lai poi persen ke votes. Nata harong jeng la job da Jim sangma nak NPP beliau prajar pras pa lai pun ru teligi nong ta vote bela poi ar khandai point lai ar persen. Nata Salman para la job da uyan botham ke sangma nak NPP bela poi kharwe hajar lai pa san po ar teligi nong ta vote naka bela yo ru hadu sau poi point pra persen of votes. Nata hasal sila la job du Arvin Stone bi marak nak NPP bela poi khandru hajar sans pa khandai persen teligi nong ta vote bela poi ka sau khandai point pra pun ru persen ke votes. Nata Hasil la job da balajit kupar senram na ka UDP bela poi ka khala hajar ars pa nyo sau teligi nong ta votes bela poi ka sau pulai point lai 100% ke votes. Nata asora la job da Kevin Miguel Melim na ka PDF bela yo hadu kharwe jar lai pasan pra teligi nong ta votes ke bela poi ka sau ar point lai poi persen of votes. Nata asongsak la job da Dr. Mukul sama na All India Trinamool Congress bela poi ka khadar jar reus pa pra po khandai teligi nong ta votes ke bela poi ka sau point san poi persen ke votes. Nata Asong Shillong la job do Sanbor Shulai na ka BJP bela poi ka khat sau jar ars pa khat lai teligi nong ta votes ke bela poi ka 100% point nyo sau persen ke votes.
Atah sautura la job da Konrad Kongkal sangma na ka NPP beliau khalai jar lais pas of art ligi nota board ke bela poi ka san po ar point not sau persen ke votes. Atah hasu tengah saipung. Hasu tengah saipung la job dos Santa Marisela na ka NPP beliau ka country jar kandai spa nyup sau ligi nota board ke bela poi ka lai kandai point iwi persen ke votes. Atah tikrikila la job da i Jimmy di sangma na ka NPP bela poi ka khalai jar aspa kat pra trigi nota vote bela poi ka sau poi point sau ar persen ke votes. Atah umroi la job di daman biat daman baj lamare na ka NPP beliau haru kat sau jar aspa kat lai trigi nota vote bela poi ka sau khnai point pra persen ke votes. Nah tah umsning la job di Dr. Celestine Lingdo naga Indian National Congress beliau haru kandai Spanyol tili nota votes ke bela poi ka ar kandai point lai poi persen of votes. Nota West Shillong la job di ba polling do naga United Democratic Party beliau haru nyaw jar kandai spa kan nyaw tili nota votes ke bela poi ka sop ar point khatsau persen ke vote. Nata William Nagar la job di Marcus and Marak naga NPP beliau haru spojar kandai spa nyup nru tili nota votes ke bela poi ka lai pun point kandai persen ke votes.